Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Danas sam spremio još jedan Fortnite video na moj kanalu, a se ljudi nadam da ste spremni za ovo. Danas ljudi samo to započnem pokazati nove stvari koje su došle vezane uz Fortnite Android. Obavezno ljudi lajkujte ovaj video da imamo koliko lajkova možemo baš na ovom tu videu. Ako slučajno na ovom videu razvalite podršku jednostavno da bude brutalno puno lajkova na ovom tu videu, onda ćemo ljudi snimati još ovakvih videa, to jest ljudi obavještavat ćemo vas bez instalacije Fortnite Mobile na vaše Android uređaje. Obavezno ljudi se subscribe dole na kanal ako biste voljeli reklamu u sljedećem videu i naravno u live potpuno besplatno. Obavezno ljudi šerajte ovaj video, to jest podijelite ovaj video po svim društvenim mrežama ljudi, ovo je jako važan video. Za sve korisnike Fortnite iOS uređaja, te korisnike Fortnite Androida koji konačno ljudi dolaze. I naravno ljudi spamajte dole po komentaru, to jest pišite dole po komentarima koji uređaj vi koristite. U narednom videu da li baš vaš uređaj će moći pokrenuti Fortnite Mobile. Kao što znate većinu vas došla je nova stvar vezana uz Fortnite, to jest na Epic Games. Neki od vas koji su se prijavili za instalaciju Fortnite na vaše iOS uređaje ili na Android uređaje, onda ljudi znate da imate 4 kategorije vezane uz Fortnite. Sad ljudi došla je nova stvar, to jest Button Mobile, to jest ikonica Mobile koju vi zapravo možete izabrati, gdje vas naravno pita koji uređaj vi koristite dok igrate naravno Fortnite. Za nekoliko tjedana nam sigurno dolazi Fortnite Mobile na naše Android uređaje. Ljudi, bit će stvarno nevjerojatno, jednostavno pripremite vaše prstiće, pošto ćete sigurno dobiti žuljeve na vašim prstima, a tek ljudi crvenilo na vašim očima da će to stvarno ljudi biti nevjerojatno, jednostavno ljudi bit će do jaja. Upravo se nalazimo na official stranici Epic Games, link vam se nalazi dole u opisu ovog videa, tako da obavezno idite baciti pogled. Na ovoj stranici možete se prijaviti za instalaciju Fortnite na vaše Android uređaje te na iOS uređaje. Sve što trebate napraviti je otići na ovaj button Get Started i naravno na kojem aparatu vi zapravo igrate Fortnite, da li je to PlayStation, Xbox, PC, Mac ili ti Nintendo Switch. Ali sada je ljudi došla nova naredba, to je Button Mobile. Da to nas ljudi jednostavno navodi da konačno za nekoliko tjedana će se najaviti Fortnite Mobile na naše Android uređaje. Tako da ljudi spremite se, jednostavno ljudi bit će ludilo, bit će stvarno nevjerojatno. Tako da ja ću ovaj put izabrati Mobile da vidimo šta nam se tu nudi. Naravno prije svega trebamo se prijaviti. Te nakon toga trebate izabrati uređaj koji vi zapravo koristite dan danas. Ako vi na primjer imate Nokia 3310 ili tako neki uređaj, a ovdje nije naveden, idete ljudi na ovaj Android Adroid, te zapravo nakon što Fortnite Android dođe na Google Play, developer iz Epic Gamesa će vas obavijestiti na vaš email sa porukom u koliko sati, u koliko minuta i koji datum zapravo izlazi Fortnite, sa kodom koji zapravo trebate ukucati u tu igru i zapravo moći ćete igrati koliko god ljudi hoćete. Još ćete moći šerati po društvenim mrežama još 3 besplatna koda. Vaši prijatelji će isto moći igrati Fortnite. Zar nije ljudi brutalno? Možete vi sad izabrati bilo koji iOS uređaj koji vi imate. Ovdje su navedeni iPhone 7, iPhone 6s, iPhone 8, iPhone X i ovi uglavnom najnoviji uređaj od 2017. godine nadalje. Ali eto, mi ćemo tu izabrati Android Adroid, pošto jednostavno ljudi jako isti mi Xiaomi Mi 6, ali ovdje nije naveden. Tako da idemo tu select i kao što ljudi vidite, Fortnite na iOS, ali na Android uređajima još uvijek nije dostupan, ali u skorije vrijeme, ljudi uskoro će biti dostupan, tako da ljudi spremite se i naravno e-mailom će nas zapravo obavijestiti. Iskreno ljudi, ja se nadam da sam ovdje pomogao, pošto jednostavno došla je nova naredba, to jest nova stvar vezana uz Fortnite u vezi prijave za Fortnite Android, tako da stvarno ljudi možemo zaključiti da nam što prije dolazi Fortnite Android, pošto jednostavno ja mislim da će to doći za koji tjedan, ne ide sad za ljeto. Pošto ljudi sami znate da Epic Games izjavio da Fortnite Android sigurno dolazi za ljeto, tako da ne znam šta da ljudi kažem, nego da će jednostavno biti do jaja, bit će jednostavno veliki spektakl. Obavezno ljudi lajkujte ovaj video ako biste voljeli još Fortnite na moj kanalu, to jest reklamu u sljedećem videu u narednom live i da vas još obavještavamo u vezi Fortnite-a. Obavezno ljudi se subscribe na ovaj kanal ako biste voljeli reklamu u sljedećem videu i narednom live. Obavezno ljudi šerajte ovaj video po svim društvenim mrežama, jako je ljudi ovo važno. Link od ovog sajta nalazim se dole u opisu ovog videa, tako da obavezno ljudi idite baciti pogled. I naravno ljudi izaberite mobile, pošto jednostavno možda vam se dogodi nešto drugačije. Još jednom ljudi, hvala što ste gledali, ostavite like, share i subscribe, nove stvari nam dolaze u Fortnite-u, bliži nam se Fortnite Android. Još jednom ljudi, ostavite like, share, subscribe. Ćao!